barwani lingwa seme biya kamal ka Nuer online TV channel anda mandu ni shang kod nyak male anong wai ni gwaseme an wala shang ka bakel ka pai wel ron kin dang rawi de jandang rawi de dich shang an wala shang an baro dien ka look dakeng machar an luga me bana rightine si konte di ale kone shurian lat no shana ka ngachen wo ko nguni bati magor no benad bi kena kula ngai gwaseme ni gwa and look to the take it on one. No. Read the take it on one, take a chuck with the thin, you know, tung one long. To go along there, now they go in palpink, a liang. No, like Nikon Aguano, she look Magua. And while like a chanka well, man, Changabakel Kapai well, a ronkin dangaru and dangaru the ditch, upon Agino, tell Mogam, Le but Chanamadana to Chanaja Conach. Take a jom shalat guasame. Dio Jana Shang Edan Chikon Dialangach. May shall look at the talk. Shall look at the token no nene. A native contin la different lawyer, Dakamachar. To get a token o. And look at look at young Machare, which in me. A Kenny. Tell a Kuma South Sudan, tell a power. Especially a kir. Kirmiyadi tell a power. A co bearing my child, but you look code a special code down and talk, which look they took 10. Co any special code on down Ramadan code chuck a kir me yadi, chuck a kir. Manual chuck a kir gaje. Jeramadan and ku quar key judges, tinchol con ke jillo. A kir quankam, chi dark macha. Kakan Kanyurton, I know an by. Cholone to be look maybe look but Canadian Shirodi and Realika and no big ring machar no become a look a domi machaka direct a jacket mayadit. And one like court case and Barodian co while a gen shang and Barodian by the way I could look that machar no tear me joy guard mem go conduct on a nigga can in dang doctor con mecha look charge talk. Shang and yam shang around the shang and diodian. Shang and one dian, shang a diadian, sure the Alsurian gear. May she can let no take a eyewitness nip to begin canoe, while down and looked in. She can eat at all. She can go no begin canoe, but she can go no begin to reveal no kangane. Look no bakanach. Come most of them can eat a tea can worry. Tin genre we can answer. Tishala do shaka goop. $1,000. Chaga gupka yo a kumikir me yadit. Again Mulugajan o bakanen, Ki bakanen wingmon. Go kena, big and nen catcher, Majalin catcher, Ki nen Mishato, Bukanolat, the Qui Potkang, the Qui Doblam, the Qui Daking Macharkan, a queen and tin coquina content Chagayan and Kelkajan. But then a cool Tijino nene. And look at me by looking wale. No, we and over to get chong. Maybe Benton. Carrying my charge, yella the guan one a generation special court, chen recognize. Chen and itch. Ramchilar no chen young itch. Chen quarcon share quine. Chen can itch. No. Bakul lugdi. You know, no the general take a deal. Kajan shang and bakalian may shall look charge at Tokaje. La chang and bucket la look and buckelian. Chajojano, Chring Machar, Shamwana Chaka Yapin. Mancha de look a jeshakalat. Chicondial, Major Lat Chanajanen. Chidakring Machar, Chela de Guanone, Genemaniam. And take immunity, take a power. Power in Machar Genene. A Geneca constitution. Take a power as a vice president, which should take him yadi ko, take a mutual immunity. Immunity more, Jacko, a child, they would catch out the suspend, go and charge a caption of court, chow winija, chakam chung. Suspending mean charge caption temporarily. Which I caption, a generation chicken yadi take a power ko by the caption.
na mo kel mi chala de longono cha de suspend a netin kon a tirwai ke kir mi yadi chede mon to na mo kel rewde chenyo wala de wona na kene jene any special code me okay let's forget about the special code ban otin ga diode rewde chala de wona na jene ge dana chi to kan nasir me chi to kan nasir a ceasefire violation alo aminyono cha yari agreement dana cha tan ki ma de cha yat pin ku men dangraw eno cha ma cha je biyot me che to no cha ma cha je yot kanasir ka cha la de no nuer wai ami keneka ki cha ga linka ha en dr ma cha yu de jeno cha de jogono jin it's a crime che jalat but they told je a ceasefire violation a Canadian condemned investigation they can carry out Canadian constitutional case Citizen Canadian con tin cha jako biken mite kering muchora lat kam bon dangro ken bi gwijo chi kuma kirma yadi bijiano national security chi jan bijian boka Nasser and then batin dial kon itu boko gwi there are citizen Canadian con de jian de kano cha ceasefire cha ja violate but chi jan dana cha foda ba kirma yadi nyu the no jen cha ngot cha kayar and what the more man cha yar akir what ko cha constitution cha ja violate and kir point new do di chikir cha tika power cha tika long ko dare national security service dare ga jago wo ka kanasir wo kan tin koni to wo kan ga gwich and then collect an eyewitness to go falsely testified against Riek Machar, against Joblam, against Potkang and others, 5 detainees, Rewiki Juba. Michigan me watch it. The audience shall let Riek Machar, Chilada Wunene. A genitale Kumakirmi Yadit ko becana trial, ki becana look, Michalka more special court. A special court, need a content co established, need a corner chaka. Kumakirmi Yadit. Imagine your enemy, Guantero, a genteka lugone, a genteka nadi charialaka mon go by look. Do you think there are going to be any good outcome out of it? No. Tell them they go out and then call the mem, special code, tell them they go out. So Riek Machar, the Dr. Bombom Chocolate, and go Dr. T, and over looking special code, Chedemeto, a general Ramarun code, a look, a mutual hybrid code. Cha chung ngọc tu de ni kai cheng ye dan me dan dio je ke jen na cheng yan dang ro de ro ka pai bang maron kin dang ro jen dang ro di je me che la do ne la different lo yering ma cha ke la do ne men yam a keni de ma cha ti community cha ri ja je kre nyok la do gwan ne ke yang ma cha kana tu de kana lep ko ro ni ko di la different lo yere ke je no a cha ga nyo jung ni ne Riek Machar chi yande je lugo de look hybrid court chi kana laro ne ken judges manu do ken take kel ga kin ma yadi ke chi kana itimon let fair ki transparency ka lugo dana ba look che mabege je win mon ke lewono lat ke no kon gwich win do dana lo ke Riek Machar no dong bala magwa ki ba fair ba je lat lo ba je lugo fair a cha bal lan bong rech as you ne kon la judges ke je lo ka laro ne akeni a talk point and the Riek Machar they just look a hybrid court. But tell me, shall hybrid court ke Juba? Which charge establish an hybrid court then back in the bakal nangten. But I now be special court be Riek Machar be look. Ngayon na mo ti against constitution law dung South Sudan and many win monitor dien. Ano bilaro na me ko can establish ito chara me charge bileli charge be look again be lumne but me chala boss many no be akula ngach ke 2019 kir point a watch get 3 billion or million US dollars chicken ke European the come ke kume merke me ko charge special court charge be lep which I mean charge hybrid court charge be lep week Juba hybrid court e kon me la look netin kon tin ci duer hikana lat gwa kore ci ke 2013 genocide of Nuer people edan me cha Nuer cha genocide kir mi yadit jan wal dan de kir de je luktin jan Lincoln and Temen wo Riek Machar chela do ne I do not recognize this court this special court
anyok chela no ne chen judges chen can recognize this Minister of Justice chen can recognize can ideality to ayo ngok to da ka jen chen bakalien lugan bakalien no ka chen an payo bayra na chana jenen and wale ba kula la nungu the question and an take ne ideal tama muje joje no chireng machar che look ano ba je look a natin content cha kwani kir ma yadit e metedi bukulu togon wale ka cha 100 of eyewitness cha ka gather a natin content la kum kir ma yadit mududi an kaneda konen cha kwani la nin entamatin bari ma char ba jola jor ano reng ma char che kur che tu ko igala no ba je tung ka tap ka ba je nung ne pin ano chireng ma char shi kana coordinated ko ran to ka nasir but ko nasir ngai kon dia che to ka jen 2025 amen che to ni 2024 2023 a wijo la SSPD of the kind of clash kana de kon la Nuer Wyoming anyok if you guys could remember this take a wood young mature jela do ne den content kunai ga ka ke ajeni a tuk duel ke sinaling na rodian ko andi ni bo let kan di chudien lot ajene jen gang ne ke je jana jogo no tele asfira yo midatin gang ne ke jen ka ken Nuer civilian militia alang wena Nuer jela da jojo no na video ma ja online chaling ne dial bo do no wena me kan ku mi kim yadit kan je gorno be jeling na mo cholan je no ti dial ereng ma char ku ko coordinator ka che code me ke liu court case me ke liu che jakap we podcast de ko dan ti no ngumala special about podcast mi gor ke jamon wo jen bare dial ba ko rak wide ken yam podcast aga nasser minyam rewde podcast ram very special person ka use ka we South Sudan ko jen till la de kare take ne South Sudan cigan yinka dundo ta ye dana ye charai ke je dio jangai kon diale chagu jeno podcast rami bold malarach ka to go de South Sudan de nang niam chagu jeno jen baje dil target jen lat ke jang no mo la ma changa jeno jin bumi an wena mo ka ba nga jeno benwer bu ke chonkoro da ja gorgeno jin baje riek ni chiro jin baje miet gwatot baje miet chabu gorno jin biteka power ke lwang ajen mugor ga jeno kap ke me dana ci to ka nasir kap ko je wide ban ngai kenen go ne ko re dana ci to ci podcast ka te ka board te lonya nas ne ke 2013 kam ne ko la civilian re week nasir kene de ni asas video update ci ben ni ke 2014 2015 te cha lat ka nasir ka jen ta dana nare na dwan ke je ka kore you know mi ci nar dwan ci tiara ci gitin ta cha lon ko ba ka wuce but man na ga lon gwada me wone ne gwada da ne kan kurka na to ci civilian ne cha da reale ka ci kala da me wone ne de ni ka wuce ka nasara ne non ke de ni ko ken ko kon tineru da ngi ka no tine ko kon la jikoro ni ne roda log ne roda jin kirmi yadi da wuce non ne de dodien jentai dana chikana lat keje an jo mo karwade jo mo gwalo mu nyodo nok nuerin konte ka nas no kan mal kirma yadi kana je no kono mo changne me cha di man cha jalat but kenyam che wude shal go dok che je jimsu dok wa shal mu wud governor former governor dunga penal dunga lakal wud tet ka chu kana jak chu benaka nasir ke jen 2024 chirmeje jen a message ben che right ka community ka right ke de ni jana che ka permission no ba de ni ba ka gera that was relief ko rami mu mishela no ba de ni ba ka gera we mean that they should remove them and deploy another force jet ke national army ke unified force but ke mu yadi che logo mishira na mo and before that chu kim yadi chola ne ba shek point ni ba ka watch go region wo beri dial bakayar after that she can deal kan lat kering machar no ba election ba je postpone to 2026 so ba kula take room ki gwa mi mo benaden kula real keje ba permanent constitution ba je kula tuk ba unification of forces ba kula tuk la integration of forces
and then ba ne ko ni ga kam ba lo de which ba ne me akan kir gorno baro lat ko ngeje ka togo no kir ma yadit sebemen pa the me dong mission our election the only way in bukir ba path ke je o be ba kurdin be nyok mutu ko je ko liangana menen yen kwer mutu kora ya male e mutu kwer mutu kor la ja tuge gwad dana ngeje jen wo take power ka be tugen kuro mo ko ngeje no mo kuro ditin kina bu focus ki election bana focus ko kuro mo me lero mo gwad ki konto yo ke je a dictator wi mondial na men bu kor be to ko den na chu focus ka kor yo de ne tin wan ne ti jek ti chiru lwan ko dong de kana kwar kon kwar mo to kor ko be kule remain ka power a kwar mo si kwar mo go kwar mi jek kwar mo to kor ka community to go kor ka nation no ko gur je no bna focus ka kor mo kwar mo chiru lo do kwar mi jek point ya ke mi yadi te 20 years 20 years ka ngadi ka kwar ka good morning male so jen chetu kwarka ko kor gwan bar but a development dien chalado re which ka juba kire wi ka so Sudan gwada chalat karwa dio je dara jen dobo ka bar de zalo ne ke wo bor godi ala ko kien ngoda kan katu ka sha billion of US dollar cha ka cham ken a sheke report ana cha no ji wan dio chukon dia ne tele mi shoda lat anyok ki tar gede ke liuti ko banwari be ke dismantle ke banwari ba kayya you know akara madana gwi jeno la men la ki figure long ka tidiality da ken macha borje en wo kana jikwara wona ka makwelwe ne wona ka wude danan wunin konte kel ke la jang ko kien tin lo kere macha these are the people tin kono kwari macha kwa jele use so anything which to bukala no ring macha use money but tin wer chicken link ano target ke liu ke terma ngayen kol manyangju right now rin ngaji no kol manyang tiken ka bon pai ken chak bor gwadon bachalat ka gwadon ber ku ka le let ka pinyene michal ke red bell group dio je mingi ti kono to ka jonglei bor te to no tem red bell these are the people to la part of red bell ko red bell point red bell group chol kan no ken chitken ke Nuer Wayami first of all but Nuer Wayami kan ka kap ka match kan ka kap ka uniform ni kene to dorken but this red bell group kene it mo kwa sponsor ka juba kan jam basically we can say these army are being formed by young council railway board so to talk ta katin ku kana ku kan terrorize ka bore which in me but medicine o ku kan focus kan yinken lat kan o gang kan rodian e ka morle gang ka rodian kan de gar ken de kan nan ka and all that you know but you can be associate killing with the Nuer Wayami, they do not have a base, they do not have uniform, they do not even have training. Michiko tin akwala ngeje ba ko ngaje no ken de bom ke tikan ko gwat no ramador man gangane hokun gangane chimor but michikor chaben min la Nueri jak dala kore ne je kan yal barin mata den ko koro mo ci o te ko gwam teketin ajena ko le nyodo no ne kuma kirma yadit no ko targene Nuere ko ngeje no ngai ken Nuer Wayami no ngulu dum atana da kana ti gwaza men go akan Nuer Wayami ngumu ko kor ke je kan ba ko bujik dur kien by the way Nueri ba ko bujik dorien nasera dorien kule bene de ne assess PDF bikin ka benak re duarin wi eno de ka bet dien tukien dien ga kum tene de laro ka je kan menye ka kore ko na ci to ga 2013 me na ka Nueri da te ci kan maji kan ga je majje kan ka yene de ko la jang ka jor kun kel ji Uganda tel gwadin mu je kan metin tel ala Nueri tel kaling kanedi ko kien mu de kan maji kan ko ka tel gwade kan maji kan ko tin dong majje te ke de ka me te jekte kon te dong te ci wono wal keno mi ci ko ci ko to cirmunye na ga jang ke ga ni Uganda dan yan goda la mai la kan ka jektin tele ka ramu mo ku ka moy ka me janga me ti ya kor ci ke me chale le red bell enta ma bor tong mi they do not have guns they don't have anything but you can get it yene te gang karodian ka ke no won especially beard kan muni to ku ka kamon ko ngi ko yene jang jo ko re ke hale and then be bele la mut okay so jen dana to go no so ku je money
ala court case and wala ka dakin machar nyuɔ the geno take it one bare lad, but remember, and you don't have to forget this, and riek machar she special court che reject ku tile la wonena wonani bana woni awale bro de laden wale ka jano ngode a chieng machar che laden wo che chen court me chen recognize, okay, chikana che laden ona so muku tile benaga kondi alano. What will happen today? Bro de lad ka jano cha court me charge look riek machar ajene no jene che look jene chen recognize so do obedient and maburo de lad ni ka riek machar che case me che la no chen ngi bangi nya hybrid court anyok and me to gana ceasefire violation so ku mo ter mnangiti a special court ba chen recognize ko e kin mi yadi kwan ko moni kan naga chen e dana cha jo ti che la no chen ngi amen mu bana wuro ajaba ba la no chen ngi jen tai dana che la ke je so mi sine me tama jen dan le rode so on walle jen lugan barodien ke chang barodien ka dak machar ka ta danen na dong ba lukaje ala luk cha tu ne ka ta bangwan ka freedom mall re wiki juba kane de kontila prosecution team kine konde kel ke kin ma yadit ba document ken beken ka present ebdeniken to bane na netin konetin ko tama jikan lugan no beken court case me beken no live ki bajin en chika do be dana kana let kijen chikene lugan tama telam le rode yo michile benone bana je nyuɔ ko rodan ken war ke jen gwas ngor jen ode konchong ka jen pekeme please mi jiram jidit no ka Nuer online tv channel gor jen o jen der subscribe ko notification bell der jetwan ko mi chete mi ci bare de cho mala shubegeji gwada dana pay larich nyuɔ ga